e o tātou tālo. Ia mālia upa lo ngutu ma mawhauwhaunga o mātou loto I lau whawhawhaunga lo mātou watua o lo mātou papa malena te tongi o lai nei mātou. Ameni. Maua se matua e teita inai tātou mai le tusa whaitawina mai le whengainga whau o le tusia Paulo I le kalesia I Efeso I lo mta upo e ono au te fia whao ngā ina se paengon whai upo sifuma tasi ia ofu o tau I ofu tau ato atoa mai le atua ina ia o tau mawhaia ona te te atu I tonga fiti ale te Apollo. Ia ofu o tau I ofu tau ato atoa mai le atua. Ina ia o tau mawhaia ona te te atu I tonga fiti ale te Apollo. O le manatua au tu o le tuiswhaitau o filfilia mai tuiswhaitau o le nei vai aso e whapea. O ofu tau mai le atua. O futau mai le atua. O le matau muli leo le tusia Paulo I le kalesia I Efeso le sa tātou whaitau ina aia whaiupu ia mai le whaiupu e se furu e o atu I le whaiupu e se furu ma le fitu. Ma o lo wha o mai e Paulo lana tusi le kalesia le I Efeso. I upu ia sa tātou whaitawina. A olo a matala le whai upu e se furu I le wha upunga Paulo e wha pea o le toe upu le nei. Ia o tau loto te tele I le ali. Ma le maa losi o lona mana. O le toe upu le nei. Pei fōringa mai wa uma o na whamatala uma ma momoli a mawhawhaunga o le apostolo I isi mata upu umalai luma. Mai le mta upu mua e o atu le mta upu e ono. Ai na ua ngai na wha uma mataua lunga lana tusi o na wha pea leo lana wha matalanga. O le toi upu le nei. This is the final word. O le toi upu le nei, ia o tau loto te tele I le ali, ma le maa losi o lona mana. O le loto te tele I le ali, o lo whatatau, ia le upu ali, ia Iesu Keriso le alo o le atua, o le whaupunga lea, o lo whaonga ina I tususinga le, a le whenga inga fau o le upu ali, Lord. O lo whatatau ia Iesu Keriso toi tu. Ma lea vai lau taua lunga ai e Paulo le tusi le e kalesia I Efeso I le whaupunga lava lea. Ia o tau loto te tele I le ali. O lo whatatau I le ali ua foai mai e le atua ma wana whaia le tauranga o le tongi ola mo le lololangi ang sala. O le maalosi o lona mana, o lo whatatau I le mana o le atua na teita ina ai ia le ngā luenga tālai a Iesu Keriso. O lo whatatau I le maalosi o le mana o le anganga pa ia na mawhai e ona taitaina le ngā ruenga tālai a Iesu Keriso. Nia nganga pa ia na mawhai e ona manu malo I whaososonga o te Apollo. O le mana na mawhai e ona whatoi lalo le angasala o le maliu ma le oti ma wana toe whatui na mai Iesu Keriso mai le oti ma le tunga mau. O le winga leo le whaupunga leo ua a mata ai le vaenga o le tusi le sa tātou whaitauina mai le whai upo e se furu. O le toi upu le nei. E outou loto te tele le alii.
ma le malosi o lona mana. Tangata ia o lo tusi ai Paulo i le kalesia le i Efeso. E le un tangata i Utaia, e le un tangata i Israelu, e le un tangata foi na ao ina i tula fono a Mose pe ona whaia i tangata Israelu. E le un tangata foi na osi fea ngainga ma le atua e pe o le talafa solpito o tangata Israelu. O tangata o nu ese. O tangata o leo wali liu mai tonu o le talitonunga wha kerisiano. E ase se tenga o tangata i ole e kalesia i Efeso ma tātou o tangata Samoa. E leo tātou o tangata i Utaia, e leo tātou fo o tangata Israelu. Tātou a o maritala le lei ai tātou le afe walu selau tolu sifuru. Tātou o tangata muli mai. O tātou na wha upu ina o tātou o tangata o nu ese. E leo ni tangata o le whea ngainga a le atua ma Israel. Papena la tangata o le urotu lea i Efeso. A o leo wa tusi ai Paulo. Ma o le mafua anga o le tusi o Paulo le kalesia lea. Ina i alato i loa. O leo wa tatala i le atua lona alofa tu noa wale ngata i tangata Israel po tangata i Utaia a wa fia ai ma tangata o nu ese. Mai o tangata la ia o lo tau mo fai Paulo e fai loa ia la tau. O leo wa o fia o tau i to tonu o le alofa tu noa le atua. Ona fai u leo le fa upunga lea Paulo i le nau o Paulo a whai wa veo tōm tangata Kerisian. E ilale tua i ngā ola e ola ai tangata Kerisian. Ia lao lo whao ngā ina ai e Paulo le whao punga lea i outou o ofu i ofu tau ato toa. I outou o ofu i ofu tau ato toa. Talitonunga o Paulo le vea tangata Kerisiano e leo se tāwhaonga. O le avea me tangata ua talitonu i le tala le lei a Iesu ke riso toi tu o lena maniu mau toi soi fua manu malo mai. E leo se tāwhaonga i le avea me tangata Kerisiano. O le avea me tangata o le kalesia e leo se vanga e le whamoe moe e alai ona talia e le tangata ia le tala le lei a Iesu Keriso. Nea lai whao ngā e Paulo le whao punga lea i outou o ofu i ofu tau mai le atua. E leoni ofu tau a mea o ta pena ai se fita mo se taua. E leoni ofu tau foi a mea sa uni ai ni tangata ina ia o i se taua e pe ona tātou masani ai me neo o taua ia matapenanga o me neo fita. E leo le whamoe moe le nā o le wheau o lo tau whai Paulo e ame le kalesia. A o lo whao ngā ina e Paulo le ata lea o le fita tau e whamatala ai. Ia le winga o le avea matangata Kerisiano i to tono le kalesia. Le lao lo whao ngā i e Paulo le ata lea, o le ata o le tangata o ofu i ofu tau. Mai le whao punga Paulo i le kalesia i Efeso a wātātou te le tau matangata. A o ali sili ma whaipule ma ali o le pouliuli o le neila rolangi a toa ma nganga leanga i mea o ilunga. Iaua, whai loe Paulo le avea mtangata Kerisiano o le ofo ina atu leo o le tangata i le atua mai o le tangata o sauni e tau. Tangata o sauni e whai ma fita tau a Iesu Keriso. Ia laua, whao ngā i Paulo le ngana lea wha fita po le ngana wha tangata o taua e momoli ai e le wheau lea.
lo vai ina le Paulo ia la e o le fita e fa matala ai ia le ia o futau ia fa le atua o lo tau mo fai Paulo e mo moli le kalesia. E mai Paulo ia o tau suru ngā titi le fa maoni. Ia o tau suru ngā titi le fa maoni. Ia o tau ufi fata i le ame o tonu. Ia fa se vai ina o tau le file mu. Ia o tau tali poponi le fatu o tua. Ia o tau pulo tau le fao le tanga. Ma ia fai le fionga le atua ma pelu o le nganga. Ma anga ia e ono le oua tau fai Paulo e fa matala ai e o futau ia e tau on ta pena ai le tangata kerisiano. O mea uma ia le oua tau fai Paulo e fa matala mai o le fa maoni o le ame o tonu o le file mu o le fatu o tua o le fa o le tanga o fionga le atua matala talonga i le nganga o le atua. O mea alofa ia leua tau mwhai Paulo e wha matala e pei o ofu tau o le tangata tau. A mea uma ia o mea o fōa ina mai le alofa tū noa o le atua e ala ilo nā nganga pa ia. E ta pena ina aile tangata whatu o tua, ta pena ina aile tangata kerisiano. O mea alofa ia mai le nganga o le atua ua o mai e whata mau a inga ina aile tangata ua a vea ma kerisiano. Sau ni ai o ia ina ia mawhai o na te te atu i tonga fiti a le ti Apollo. Tel tonu le apostolo Paulo le avea ma tangata kerisiano o le avea ma tangata tau. O le avea ma fita tau. No whao ngai Paulo le ngana wha tangata tau i lana tusi na ave i lona atali o Timoteo. Mai Paulo i lona atali whale nganga o Timoteo le nei. Ia e ono sai mea tinga ai e whapeo le tangata tau e le lei a Keriso. E le ai se tau i le taua na te whalavelave i a te ia. I mea o le nei o langa. Ina ia whawhia o ia i le na fili i a te ia e whaima tangata tau. Mafuanga leo le. O le avea ma tangata tau mō Keriso ina ia whawhia i le na filifilia o ia. A wau a filifilia i tātou e le atua e alai i lona lava alo pele o Yesu Keriso. E naua tau whai upo Paulo i lona atali o Timoteo no whapele o whaupunga Paulo ua ou tau le tau le lei. Wa iu ia tau le tau sinionga o ta ofi le fatu tua o le nei ua te wina mo au le pale o le abi o tonu e foi na mai ia tau i le lavaso e le li fa masino ami o tonu. Tātou o tangata kerisiano e eile ala fua o mona whatatia mo tātou. O le ala fua o le ito i ngā ola e ola ai tangata o taua o tangata kerisiano. To i ngā ola ua ola ai tangata ua avea maso o Keriso. O le ito i ngā ola ua ola ai tangata o le kalesia. O le ito i ngā ola e ola ai le tangata o taua o le itu tino o le tino Keriso. Nalai whai ai Paulo le whaupunga lea ia o ofu o tau i ofu tau atoa mai le atua. Ina ia o tau ma whai au na te te atu i tonga fiti ale ti Apollo. Tofu ma tātou ma lui tau o tātou o langa. E asesi o tātou a meo i eise mā losi i lona mawhau malona loto malona nganga e mawhai e ona te te atu i whawhita auli tātou te whengai. Tofu ma tātou ma whawhita auli. Telefo whawhita auli tātou te whengai e au ina
to I lalo ai tātou. Ma lo ai le ti Apolo ia I tātou. Ale fa malusi au le ale apostolo Paulo I le kalesia I Efeso. Ena ia sui le o langa o le tangata kerisiano. Ia iai au penga o le taua e mawhai ai o na tapena ina le ola o le tangata. Ena ia mawhai o le te atu I le malosi o le ti Apolo. Tato I loa le whao songa le ti Apolo ina ua ave Yesu I le metu fua o na whai leo le whao songa. Whao songa I mana onga o le tino. Pe ona whao soso ai ti Apolo e na ia whetalai atu I nā maa I na I liu aleto. Ia e whetalai Yesu e leo mea ai e ola ai tangata o a whionga uma le atua e pa uma I lona whonga. Whao soso foi e ti Apolo ia Yesu e mea o le lalolangi ma le matanga o fia o le lalolangi. Whao soso foi e ti Apolo Yesu e na ia oso ifo mai le mea mawalunga wawa. Polo ai le tua e ia na angelu e sapo ia te ia. Lei masi whao sosonga o ia whao sosonga na manu malo ai le ti Apolo. O le winga leo le o le apoapoa I atua Paulo I le kalesia I Efeso. Ina ia whata mau a inga ina I lātou. I mea tau whale nganga. Taita ina I lātou au wae e mā losi le ti Apolo. Te lau apoapoa I atu Paulo I le kalesia I Efeso I autou ofu tau mai le atua. E leo ni mea tau ona o le poto ma le ata mai o le tangata I lona mawhawhau. E leo ni mea tau foi ona o le tutua ma le malosi o ni tangata ma ni ona maso e mawhai ona whawhito ai. Le ai. O mea tau ato toa mai le atua. O le whamaoni. O le amia tonu, o le file mu, o le fatua tua, o le fao le tanga, o le afionga le tua e vea mapelu, o le nganga e teita ina I tātou. Mea iem whai on whata mau anga ina I le tangata ua ofo I nāturo na ola mō le atua malona whinangalo. Tātou. Nea ia se malosi o iai tātou. Nā le mana o le atua e mwhai on tātou manu malo ai. Tono o ainga. O le wawhea ngai ai o uru ngāri. O le wao mātua ma whanau. Tono o ngā luenga ma tono o onga e whea ngai pēi tātou ma whawhita auri. Ai o ofu tau ia wau mai e le atua mo I tātou, ina I tātou manu malo ai. O le whamaoni, o le amea tonu, o le file mu, o le whatu atua, o le whao le tanga, ma fionga le atua, teita ina ai o tātou loto ma o tātou nganga. Tele taua o tātou whalongolongo ai, ma ua tele foi tangata ua mali li wai. Ai o mea tau ia wau mai e Paulo I le kalesia I Efeso mea tau e taita ina ai o tātou loto. Taita ina ai o tātou mawhauwhau. Taita ina ai o tātou langona. Ina I tātou loa na fofo whawhita uli e whea ngai mai tātou I le aso ma le aso. O mauna manu malo Yesu Keriso I le fili au pitosili o na matautia o le olanga o le tangata soifua o le oti. A leoa whai e Paulo le
upu le kalesia i Korinito le o tio feo i lo tui le tunga maua feo i lo manu malo. A wa manu malo keriso i le oti ma le tunga mau. E na wato e soi fua manu malo mai. Ma wa mai ai le fa moi moi ola moi tatou. Ina ia awane o tatou. Faya ina i fa'oso songa al te apolo moi tatou. Taimi uma tatou te faya ina ai wa manu malo le te apolo ia tatou. Taimi uma e mawhai on tatou whaia mea le lei, ma mea matango fie, ma mea tau sa fia mō le atua malona finangalo. Taimi ia tatou te manu malo whatasi ai ma Yesu Keriso ro tatou ali. Heo tatou talo. Vai ma le ato toa le tangata. Aua e tapena ina i mātou. I le malosi ma le mana o loa nganga pa ia. Ma le whao le tanga o e saunia e ala ia Yesu Keriso lo walo. E na ia le whaia ina le tangata. A ia mātou manu malo whatasi ma lo lava lo pele o Yesu Keriso. O leo na whaia le tau langa o le whao le tanga. Whaaloto te tele mai mātou o lau whanau. E na ia o mātou i loa o na tai pea o mātou wola e ala ia Yesu Keriso. O au mātou talo e ala i lo suafa Yesu. Amen.